Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Te invitamos romana a noite, vamos abrir nos Bíblia em Hebreu, no capítulo 11. Moi, invite nous à ouvrir le livre Bible ensemble avec moi dans Hébreu chapitre 11. Versículo 1 até o versículo 3. Verset 1 à verset 3. Glória a Jesus. Mientras vos está buscando, sigue alabando a Dios. Amém? Hebreu 11, versículo 1 até o versículo 3. Glória a Jesus. Aleluia. Alabanza, Señor. Amén. Nos trae esa palabra de Dios en nombre de Tata, de Hijo y su Santo Espíritu. Agora feita é segurança de coisas não correndo ta espera, é convicção de coisas não correndo não ta mira. Para sobre para meio de essa aqui ainda não de promete a aprovação. Para meio de fé nós está compreender que o mundo não agora preparar para meio de a palavra de Deus. Assim não coloque ta agora mirar, não agora trabalhar fora de coisas não que está visível. Nous parlons de notre papa à petit là, accent d'esprit. Hébreu chapitre 11, verset 1er, arrivé dans verset 3. Les monde dit qu'il a confiance dans bon Dieu, ça veut dire qu'il est certain, il a pour le recevoir, ça l'attend là. Il a conviction, bagay non pas kawé, ak genou, exister tout bon vrai. C'est parce que grand monde longtemps yo, te gen confiance dans bon Dieu, qui fait bon Dieu te montrer li d'accord ak yo. C'est parce que nous avons confiance dans bon Dieu qui fait nous comprendre. C'est parole bon Dieu qui crée toute bagaille. Li servi ak ça nous pas kawé pour li te faire tout ça nous kawé. Amém. Lá nos vamos orar, romana. Dios Tata, Senhor Deus de glória, nós continuamos a noite de minha presença, Senhor. Tata, mire momento em que a palavra está melhor de predicar, Senhor Deus. Tata, a papia com nos vida, Senhor. Nós sabemos que não, Senhor, para ministrar nos coração, Padre Celestial. Tu é honra e tu é glória, tapavo, Senhor. Não la nos sale de maneira não sabine, pero la nos sale transformar para meio de boa palavra, Padre Celestial. Tata, vou ajudar-nos para poder crescer, Senhor, para o humano para compreender boa palavra, Padre Celestial. Tanto nós te donamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, por cinta. Amém. Nous pouvons chiter ensemble, bien-aimés. Fé é segurança. Fait, c'est une assurance. De coisas não ainda ta espera. Des bagailles que mon attend. É convicção de coisas não ainda não ta mira. Conviction des bagailles que yon monde pas capable de voir. A noite nós louvamos dois casos. À ce nous allons regarder des cas de pessoas não de monio. Com não fé em Deus tabata. Comment la foi dans bon Dieu te. Não tava tem suficiente fé. Yo te gen la foi suffit para milagre de Deus. Pour un miracle bon Dieu. E título de corto pensamento que tá. Et titre message écoute ça c'est fé para milagre de Deus. La foi pour un miracle dans bon Dieu. Mais là nous soit que premier caso de Marco dans 5. Nous allons regarder le premier cas dans Marc chapitre 5 versículo 21. Verset 21. Amém. Marcos 5, 21. Marc 5, verset 21. Glória a Jesus. A palavra está seguindo assim aqui. E ora Jesus a cruz a trove de boto para em outra banda uma multitud grande a reunir onde che e lá que era canto de la mão. Dia oficial não desnova cuya Jairo a bem e ora que ela mira Jesus ela tira su curpa boa na sopia e a rogue machaopi mes pisando miu chiquito tá cerca de muri pa favor bem e pone bomang ribaje para por vira bom e viva ela vai com multitud grande tava tá seguir e tava tá puxer de turbanda e eco de 2 anos largo tava tem derrame de sangue e que sofre machá na mão de hopi doctor e que gasta tudo o que tava tem 5 ela guarda ajudama mas bem abirapio ora que ela atende tocante de Jesus a acerque de multitud e tava atrás e a mishi com su mantel para sobre la visa se me diz mishi com su paña me vira bom e me sora su derrame de sangue a stop ela sente em sua culpa que ela cura de sua aflição. E mesora Jesus que ela sente em seu mês
com poder a sali for DJ, abirawak den multitud e avisa, ta quem a mishikumi panha, e su discípulo lang avise, bota mire multitud, ta puxa bem ribabo, e bota avisa ta quem a mishikumi, e ela wak rond pa mira ta quem a acessaki, ma emue tur espantai na temblamento, sabendo que a sosode kune Kiko a sosode kune abini a tira su curva bolso dilante e a conta tudo é verdade. Ela avisa miu, bofe a salvabo, vai na paz e se a curar de boa aflição. Jésus tourne l'autre bord la mer, li anik descend sorti dans canot là. Yon full monde qui est assemblé bon côté li. Entend li sous rivaille là, Jairus yon chef synagogue yo rivé, vin rivé. Les Jairus ouais Jésus, li la école nan pied li. Li mande Jésus, petite femme là prête pour mourir. Tant pris souple, vin mette main sous lui pour le cas guéri. Vin bali la vie pour moi. Jésus parti avec lui, yon gros full monde t'a suivre lui. Yo te coincé tout partout, mais te gen yon femme nan foule là qui était malade. Li te gen perdition depuis 12 ans. Li te souffri en pile nan men plusieurs docteurs. Li te fin dépenser tout bien li, mais li pas joindre aucun soulagement. Au contraire, maladie a te vin pire sous li. Li te tande parler sous Jésus, li faufile l'école nan foule là par derrière Jésus et puis li mayen kirad li. Femme là dit nan kel, si m capable mayen kirad li, seulement ma guéri. Même Léa sans arrêter. Et puis, madame l'a senti, li guéri. Là, tout, Jésus senti, te gen yon force qui sorti nan li. Li vire nan mitan full moun yo, li dit comme ça. Qui moun ki mayen rad moyen, hein? Disciple yo répond li. Ou est yon full moun yo a coincé ou, et puis wap mande ki moun ki mayen ou. Mais Jésus t'a promené gel tout partout pour moun qui te fait ça. Femme là même qui te connaît, ça que t'es arrivé là, t'as tremblé, kou yon feuille bois, tellement il te paix. Li vin la l'école dans pied Jésus, li dit toute vérité ya. Jésus dit li, ma fille, c'est confiance ou nan bon Dieu qui guérit ou met aller qu'est posé, tendez, ou guéri net. Amém. Daí caso que nós estamos mira, Na casa do paboé, que a mulher que estava buscando salida para sua enfermidade. que femme t'a cherché yon sorti pour maladie là. Ela passa na diferente doctor Li allé dans différents docteurs. e mais bem ela vira pior de sua enfermidade, Bíblia da bisanos. La Bible dit que plus mal il te fini toujours de maladie là. Mita imagina mi mes que Jesus anos largo ela passa na tour doctor para cinta guarda subir para chegar para dentro. Moi imagine, moi pendant 12 ans long dans la ville, il était chita pour être tout parle pour rentrer dedans. Cada vez que vai ore drente doctor, Chaque fois il allait pour rentrer dans le docteur, o doctor diz onde eu dança pavo. le docteur dit que pas gain aide pour même. Quizás tenha tempo e também tem diferente doctor na diferente cidade não. Peut-être dans l'époque ça il y a différents docteurs dans différentes villes. É mulher que quizás vai diferente cidade não para vai doctor. Et bien femmes ça travaille dans différentes villes, yo pour travailler dans le docteur. Pero sem nenhum resultado. Mais sans aucun résultat. Cada dia que vai doctor humano, Chaque fois femme c'est moi dans le docteur. se eu botin curang com número, C'est soit besoin aller prendre un numéro, ou botin sítio botin de cinta guarda. ou bien un rendez-vous besoin chita attendre. Nós Bíblia não está relatando quanto via é mulher que vai e tampouco quanto via a cinta guarda. La Bible pas dit nous que combien de fois femme ça aller ou bien combien de fois elle te chita attendre. Por coisa não saco Jesus 2 anos larga ela vai doctor Mais une fois que nous yon bagay que nous connaissons pendant 12 ans là dans le docteur. e não há resultado para sua maleza. Il pas de aucun résultat pour maladie là. Pero se Bíblia está dizendo que ela sofre opi na mão de doctor. Mais la Bible dit nous qu'il était souffri en pile dans mes docteurs. E mais bem a vira pior. Et plus bien toujours, il devient plus mal. Rumang imaginava mesmo tá malu Imaginez frère c'est mon malade. e cada vez vai doctor. Chaque fois dans le docteur, Doctor tá bis wag trobe. le docteur tourne garder encore E de novo da vole visavo me ajudava. et puis de nouveau retourner dire moi pas qu'à aider. Não tem solução mais pavo. Pas de solution encore pour. Quizás botar em remédio, Peut-être qu'on a besoin de remède botar usar, ou utiliser lui, para a curva da vira pior. mais qu'on vient plus mal. É mulher que não vai 1, 2 ou 3 via só doctor me dá imaginar me mesmo. Tá Legal. 2 anos. Moi quand imaginer moi et femme ça pas aller ni un ou deux ou bien trois fois dans le docteur mais c'était 12 ans. Pero para 2 anos largo ela sofre na mão de doctor. Et pendant 12 ans long, il souffrit dans mes docteurs.
Pero en el momento que ela gasta tudo lo que estava tinha na mão do doctor, Mais dans le moment qu'elle fin gaspiller tout l'argent qu'elle te gagné dans mes docteurs, ela tomou a decisão de vai cerca de il Jesus. prend décision pour aller devant Jésus. Nós vamos mirar fé de mulher aqui, Je crois que la foi, femme ça, a soro para milagre em sua vida. eh bien, était venu avec un miracle dans la É vie. mulher que estava dentro, é multitude, amém? Femme ça, elle était dans un full moon. E é multitude, Jesus estava vindo de multitude. Eh bien, dans le temps full moon ça, Jésus est venu tout. Pero ora ela mira Jesus e não acerca a Jesus de maneira Jairo. Mais pendant qu'elle y ouais Jésus, il Pero ela decidiu de mexer que mantel de mais Jesus. il cherchait pour te toucher E na instante ela vira bom. il connaît qu'elle est bon. Amém? Na mesmo momento ela vira bom. En même temps, et puis il guérit. Sofrimento que estava tendo Jesus 2 anos largo. Il y a une souffrance qui gagné pendant ce temps, pendant dans 12 ans longue. Jesus 2 anos ela sofre. Pendant 12 ans, elle a souffert. Pero nesse momento ela mexe com Jesus mantel, ela mexe com seus homens. Mais seulement il y a un moment, il m'a inquiété Jésus. Pero ela recebeu a sanidade nesse momento. Mais en même temps, tout, il recevoir la guérison là. Nós precisamos fé maneira muito aqui. Nous devons avoir la foi, même j'avais femme ça. Amém. Nós precisamos fé que nós precisamos esperar o milagre de Deus na instante aí. Nous devons avoir la foi et pour nous attendre la miracle bon Dieu à l'instant. Timbia nós está papia com Deus, nós está assim oração a Deus. Il y a parfois nous prier, nous parler avec bon Dieu. Pero nós está mira tempo tabai. Mais nous avons temps passé. Pero nós não está mira lo que nós que mira. Et puis nous pas ouais ça que nous voulons. Pero é muito que passa Jesus 2 anos largo. Mais femme ça, il était passé pendant 12 ans longue. E depois de Jesus 2 anos quer ela acercar Jesus com fé. Et puis après 12 ans, il a approché devant Jésus à la fois. Jesus a sané na mesmo instante. Et puis Jésus guérit en même temps. É muito que solamente mexe com Jesus. Jésus, femme ça seulement l'imam qui a Jésus. Sua fé salia barata. Et puis la foi, elle t'écoute le bon marché. E menos tempo. Et puis moins de temps. Passou no mesmo instante que ela mexe com Jesus. Parce que en même temps qu'elle était mariée avec Jésus, Ela vira bom. il était venu bon. Amém? Amen. Lá nós vamos pedir 2 casos de Lucas 18. On a regardé dans le deuxième cas qui c'est Luc 18. Alléluia. Lucas 18. Luc 18. Versículo 35. Verset 35. Alléluia. A palavra está seguindo assim aqui. E a sociedade que ele estava acercando Jericó, estava tendo um homem cego, sentado canto de caminho. Está pedindo limosna. E a hora que ela atende, uma multitud passa, ela aponta aqui que saque portar. E não avise que Jesus de Nazaré estava passa. Ela grita, avisa Jesus, filho de David, tenha misericórdia de mim. E Jesus que estava aí delante, estava rose, mandei quedar quieto. Mas ela grita mais duro ainda. Filho de David, tenha misericórdia de mim. E Jesus a quedar parar e a ordenar para crescer cerca de. E a hora que ela chega cerca de, ela aponta. Que por quer para mim assim, pavo? Ela avisa, Senhor, me quer recobrar minha vista. E Jesus avisa, recebi a vista, vou fé salvado, e me sobre ela recobrar sua vista, e assim glorificando Deus. E ora que tudo é gente não miressa aqui, não dona alabança na Deus. Laissa Jésus prête pour entrer Jéricho. Tu gagnes un homme avec Chita, bon chemin qui t'a demandé charité. Le temps de foule moun a passé, li demandé ça gagné. Yo dit li, c'est Jésus moun Nazareth là qui a passé. Li prend relais. Jésus, petit David là, pitié pour moi. Moun qui t'a marché devant yo, t'a couru derrière pour te faire pébouche li. Mais li t'a prélé pire. Petit David là, pitié pour moi. Jésus était li bay l'ordre pour yo mener le bali. Les avec la poche, Jésus m'a dit, qui ça vous voulez me faire pour vous? Il répond, maître, fais-moi encore. Et puis Jésus dit lui, ouais non, c'est confiance dans bon Dieu qui guérit ou même là avec la ouais. Après ça, l'étape suit Jésus, l'étape fait louange bon Dieu, les peuples là ouais ça, yo tout prend fait louange bon Dieu tout. Tem um caso aqui no Sá, Dans cas ça nous connaît,
que o homem que estava cego. L'homme ça était aveugle. Ende cego, Un homme aveugle, por escuta milhão com ende que tamira. capable d'entendre plus bien que un monde qui ouais. Tem caso que o homem aqui atende quizás esse sonido que estava tirando de che. Et dans le cas ça, l'homme n'a peut-être entendre des sons ou bien bruit qui t'a fait aux alentours. Também coisas que lá nos põe exemplo de nos vida diária que não. C'est même gens là qui nous viennent avec un exemple dans la vie nous chaque jour. Também coisas se la reina bini ou prince bini nos turta of hope ta reuni. Par exemple, si la reine vient nous toutes à la réunir, Papai tope papai mire para so rei ta bin. pour aller rencontrer lui parce que wa a venir. Nanta reuni junto. Toutes réunir ensemble Papai wa que rei ou presidente ou reina ka bin. pour aller voir ou bien président ou bien reine qui venir. Dengue tempo ei nanta bata escucha e milagre nan ku Jesus estava ta assim. Et bien dans l'époque ça, il était content de parler des miracles que Jésus a fait. Pois me dá imaginar mesmo ora não entender Jesus está bini. Et moi imaginer pendant le temps que Jésus a venu, Nanta busca mola para não vai mira para wa que milagre nan ku te sosode. il a cherché de toute façon pour y aller ouais qui genre de miracles qu'a fait. Pois for de leu ora na atende Et bien depuis bien là que attendez, eta bisa nanta bisa até Jesus está bini. là que il dit mais Jésus a venu. E homem que estava ta cego, Un homme ça était aveugle, pois embora mira, mais il pas capable de voir. pero si é por escucha. Mais oui, il est capable d'écouter, il est capable d'entendre. E por escucha je milagre nan ku outro nan aconte ku Jesus assim. Il est capable d'entendre parler des miracles l'autre monde que Jésus fait pour eux. Pois ela se usa de lo que ela escucha Eh bien, il utilise de ça qu'elle t'écoute, attendez, para querer milagre, para milagre. pour un miracle. Ora ela escuta o sonido Jesus está bem quizás se está atendendo nanta papia ku outro. Pendant le temps de bruit que Jésus a venu ou bien de l'autre monde a parlé à l'autre, Pois empo mira de onde Jesus está bem. eh bien, pas capable de voir qui côté Jésus a sorti. Pero si é para começar a gritar lá alça sua voz. Mais il est capable de relayer, il est fait voile. Jesus, filho de David, Jésus, petit David là, tem misericórdia de mim. pitié pour moi. É homem que não pode mirar, Non, mais ça pas capable de voir. pero pode atender solamente. Mais il est capable d'entendre seulement. Pero essa que ajuda a sua fé. Mais ça t'a aidé la foi. Para sobre a Bíblia está assim, nós que fé está vindo de escutar a palavra do Senhor. Parce que la Bible apprend nous la foi venir, là que entendez parole bon Dieu. Apesar que homem que não pode mirar milagre, não que Jesus estava assim, À partir que nous sommes capables de voir que miracle que Jésus a fait, estava tem fé il était la foi, que pode recobrar sua il est vista. capable de voir encore. E Jesus a Et acerquei, puis Jésus a approché mon côté. Jesus a detener seu mês. Jésus fait un camper. Ela acerquei, Il a approché mon côté. puntre kiko boque para mim assim, Pablo. Il m'a dit qui sont voulu pour me faire pour Assim vous. nós está mira que é homem que é morto sanado de sua C'est enfermidade. comme ça nous un homme ça il était guéri des maladies de gagner. Ela recobrar sua vista. Il était revoir encore. É homem que a grita na Deus para sua sanidade. L'homme ça a été relé dans bon Dieu pour avoir une guérison. Estava tá sentar, Il était chita, quizás escutando de expectativa, peut-être il a écouté dans expectative. guardando que momento Jesus tem passa Il a attendu quel moment que Jésus va le passer para receber milagre. pour le recevoir un miracle. E dos casos não Eh aqui bien, dès quand ça est là, tem algum coisa não comum, il y a amém? des bagages là-dedans qui sont communs. Tur dos é pessoa não querer, Tout le monde ça a été quoi? não espera, Il aurait été temps de espérer sem ter segurança de resultado. sans qu'il n'y ait pas de une assurance de un résultat. Tur dos é pessoa não aqui Tous les démons ça yo, estava a desejar solução para um problema. yo te un désir pour te jouer une solution pour problème yo. Pero você mira também que tem algumas coisas diferentes fora de cada caso. Mais comment voir tout gain quelques bagages différents dans chaque cas. É mulher mexer com Jesus para sua sanidade. Femme dans l'été kembe ou bien te marier Jésus pour guérison là. Pero é homem a gritar na Jesus para sua sanidade. Mais non ça a été relé dans Jésus pour te jouer une guérison. É mulher a bini cerca Jesus para sua sanidade. Femme dans il vient jouer Jésus pour jouer une guérison. Ela acerca Jesus para mexer que manto. Il a approché devant Jésus pour marier qui rate Jésus. Sendo que é homem cego estava a sentar. Pendant que ça homme avec et puis le chita. Estava a ter uma atitude mais passiva. Il tenait une habitude qui était plus passif. É mulher estava a sofrer 12 anos largo de sua enfermidade. Femme ça pendant 12 ans long, il a souffert des maladies là. Pero anche que ela sofre 12 anos, Même s'il était souffert pendant 12 ans, essa que nós trobe ça pas empêché para querer que Deus possa fazer algo pour para te croire que Jésus est capable de faire un bagage pour lui.
E homem cego, Bíblia não está relatando os quantos anos Não, estava da cego. Nous avec ça, la Bible pas dit que combien d'années il te gagne depuis qu'il était avec. E mulher estava com medo e estava a temblar. Ora Jesus apunta, tá quem é mexicuni. Il faut ça il était peur, il était tremblé pendant que Jésus demandé qui est ce monde qui m'aime là. E homem estava a bisa. Et nom n'a t'a dit. Não estava a bisa homem. Il t'a dit nom là. Queda quieto, stop de grita. Pé bouche, ferme bouche, parle. Pero que homem hace? Apesar que não disse queda quieto, Et même si tu dis nom n'a ferme bouche, qui ça le fait? ela sigue grita para receber seu milagre. Continue le plus fort pour jouer un miracle. Estava a sentar, Il était chita, tem atitude passiva, dans une attitude en passive, pero ela grita. mais il était il fait voile. Anche não estava a dizer queda quieto, estava a grita. Même si tu dis ferme bouche, il était le plus fort. Jesus apuntou mulher quem é mexico su mantel. Jésus m'a dit femme, qui est ce monde qui m'a inquiété? E mulher estava com medo. Il femme n'a te peur. Pero e homem, ora Jesus acerquei. Mais non là que Jésus a approché pour côté lui. Ela bisa Jesus que estava a sua Il necessidade. dit Jésus qui ça te nécessité là. Ela acerca Jesus com confiança. Il a approché devant Jésus avec confiance. Você mira também que homem Ou est que nom là tout, a seguir Jesus, ela dona Jesus alabança. il suit Jésus, il bat Jésus louange. Essa hora Deus faz algo de nos vida. Comme ça tout là que bon Dieu fait un bagage pour nous. Sempre nós temos de uma Deus é alabança, é honra, é glória. Toujours besoin de bon Dieu honneur, gloire, louange. Dentro desse caso na nossa mira, Dans tous les cas ça nous est. quando andava tem segurança de encostar com ele tá espera. Je te gagne l'assurance de ça que un monde capable de t'entendre. Nós todos como ser humano tá essa palavra de Deus Nous tous comme les hommes comme monde nous lit parole bon Dieu e nós tá essa promessa na de Deus. et nous lit promesse bon Dieu. Seja para sanidade, Que ce soit pour guérison, ou para llenura, ou bien pas pour dimension, ou perdona. ou bien pour don yo. E na boa petição não botinho, a bosana. Rempli Bible parce que vous connaissez yo. Pero não todos estava tinha esperança Mais yo tous les de une espérance que Deus possa algo para nós. que bon Dieu capable faire un bagage pour eux mêmes. Não estava tinha convicção, Yo te une conviction tinha costa que não mira ainda, que les bagages yo pas ouais jusqu'au nier, pero que não mire dia. mais un jour yo gen pour yo well. Lá nós vamos em último noite em Hebreu 23, On va aller 10, 23. comme dernier dans Hébreux 10 verset 23. Hebreu 10, Hébreux 10 versículo 23. verset 23. Então diz assim aqui. Lá nós temos firme na confissão de nossa esperança sem vacilar. Para sobra é sunco a primentir tá fiel. Il dit comme ça dans 23. En kembe espoir nous gagnons bien ferme parce que nous mettons certain bon Dieu a kembe promesse li. Nós temos de manter nos mes firme, Nous devons kembe nous ferme sem vacilar. sans rouler de bord Para sobre sunco a primentir nós tá fiel. parce que monde qui fait une promesse là, li fidèle. Está fiel para cumprir com o que ela primentir Li nós. fidèle pour l'accomplir à ça que li promet nous. Dengue caso de mulher, Dans cas femme là, ela guarda 12 anos. il était pendant 12 ans. Pero promete que ela acerca a Mais Jesus. avant l'approche devant Jésus, Ela busca solução diferente caminho. j'ai des solutions différentes côtés. Se ela vem cerca de Jesus na primeiro lugar, Si depuis le commencement tu es venu devant Jésus, e não está tendo de guarda assim tanto para o il milagre. va après attendre tout le temps ça pour te faire un miracle. Não está importar a situação que nós está passando Ça dentro. va pas intéresser nous, ça va importer quelle situation on a passé là-dedans, Para nós vencer tem a fé necessário mais nous besoin de la foi nécessaire para milagre de Deus. pour un miracle bon Dieu. Nós Deus sempre lo cumpre com sua palavra. Bon Dieu nous a toujours accompli la parole. Li. Não tem importar a situação, Ça va importer la situation, pero sempre ele cumpre com sua palavra. mais il a toujours accompli la parole. Li. De nós vida não como cristiano, Dans la vie nous comme chrétiens, nós precisamos fé para milagre de nous Deus. devons gagner la foi pour un miracle bon Dieu. Também nós temos essa palavra de Deus. Quelle va faire nous les paroles bon Dieu? E nós estamos aí, dia coisa e lo sucede com. Nous dit ah peut-être un jour bagage ça va arriver. Pero ora nós estamos trovando Deus de move para milagre acontecer em nossa vida. Mais laisse ça nous pas péché bon Dieu pour miracle va fait dans la vie nous. Dengue caso não que nós sabemos que não estava tão malo Dans cas ça nous qui était malade, e através de não fé, par moyen de la foi yo, Deus só obra milagre de não. bon Dieu fait un miracle dans eux même. A mim não sabe que está boa situação, On va connaître qui ça qui situation.
Por coisa me povo sabe Mais bagay moi capable de dire, que Deus que nós está servindo bon Dieu qui n'a servi à, ainda está assimilando. jusqu'où il a fait miracle. Não tem importar a situação que você está dentro. Ça va importer quelle situation a passé là-dedans. Seja a maleza, Que soit maladie, quizás boa situação familiar, des situations familières, quizás boa situação financeira, peut-être situation financière, quizás boa situação no trabalho, peut-être situation dans le travail, quizás uma situação de bom matrimônio, peut-être situation dans le mariage. quizás você está pedindo a Deus por uma promessa em sua palavra que você avisa a Deus que dia me mire aqui. C'est demander bon Dieu une promesse pour ça passer là-dedans pour dire bon Dieu qui joue après ça, Você vai predicar a alma não? pour aller prêcher mon yo. E você avisa a Deus que dia nós está mira e trabalho Et puis on va dire bon Dieu cristalizar. qui joue après pour travailler ça cristalliser. Pero Deus manda nós vai predicar. Mais Dieu faut bon Dieu faut pour aller à prêcher yo. Nós temos parte para nós Nous assim avons parti pour nous faire e Deus está a se sobrar. et puis bon Dieu va faire reste là. Pero nós temos que manter nos fé Mais nous qui la foi non para milagre de Deus. pour un miracle bon Dieu. E Deus que nós está Et servindo bon Dieu n'a servi à está real. li réel. Ainda está assim milagre. Jusqu'où il a fait Nga miracle. nós lanta para a noite. On levé camper à soya. Glória a Jesus. Alça a mão, alabamos Deus. Les mains on loué bon Dieu là. Ele tarta abrir a noite. Soya à l'hôtel à lever. Se- Es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Irmão, bota aqui na noite, a palavra de Deus se sale. Frère Steph, qui est là sur la parole de Dieu. Abençoa a situação. Abençoa a situação. Pour connaître la situation. Papi, como Deus a noite. Parlez avec bon Dieu là soya. A mim não sabe, pero Deus tem que saber a situação. On pas connaître mais bon Dieu connaît la situation là. É posso milagre, é posso milagre. Il est capable de faire miracle. É um cumprimentinos. Le monde qui fait une promesse là, Está fiel para cumprir. fidèle pour l'accomplir. Glória a Jesus. Alabança a Jesus. Nadie como tú, bendito Dios, grande es
Oh, glória a Jesus, glória ao Senhor. Alabança a Jesus. Bota grande, bota precioso, bota maravilhoso, mirei. Bota digno, Padre Santo. Bom misericórdia para sempre, Jeová. Oh, Deus Todo-Poderoso. Graças, mirei. Danke para esta palavra, Deus mío. Danke, Padre Santo. Tata prosperar a palavra, Jeová. De cada coração, Deus mío. Tata sempre vou chegar no tempo, Padre. Tata vou conhecer cada coração. Vou conhecer cada prova, Deus mío. Você situação de ajuda, Padre Celestial. Tata sempre, Deus mío. Vou te mandar a palavra no tempo, Deus mío. Senhor, toca hoje noite, Padre. Tata ajuda a igreja, ajuda a ajuda, Padre Santo. Vamos pôr a palavra em prática, Jeová. Senhor, danke, mirei. Danke a palavra, Deus mío. Oh, igreja, é mais Deus, danke. Yamere danke. Danke, Senhor. Danke, Tata. A boa conhecer o futuro. A boa conhecer o futuro, Padre. Graças, Senhor. Graças, mirei. A palavra, Deus mío. A palavra, Jeová. Nós temos de dirigir, Jeová. Danke, Senhor. Danke, mirei. Alabança a Jesus. Aleluia. Deus